Šta vi mislite da se ovde dešava? Vidimo 4 figure obučene u haljine u zaista mračnoj prostoriji. Da li možda razgovaraju o nečemu? Možda. Ali 2 figure okrenute u našem pravcu izgledaju kao da se dive paru u prvom planu. Samo zašto su njihova lica tako nejasna? Hajde da se malo udaljim. Još malo. Još malo. Sad je bolje. Vidite ovo. Da li ste očekivali da će se to desiti? Ova slika se zove Portret Arnolfinijevih. Rad je Jana van Eycka, najslavnijeg predstavnika ranog holandskog slikarstva, koji je zaista bio fanatični ljubitelj detalja. Mislim, pogledajte dlaku na ovom psu, neverovatno. Ne samo da je ovo umetničko delo ludo zamršeno, već je i puno fascinantnih simbola i misterije. Čovek na slici je verovatno Giovanni Arnolfini, bogati trgovac u svojim kasnim 30. u vreme kada je slika naslikana, u njegovom domu u lučkom gradu Brižu. Njegov identitet utvrđen je na osnovu portreta koji je napravljen oko godinu dana kasnije, a koji izgleda prilično slično ovom čoveku. On se drži za ruke sa svojom ženom. Odmah iznad se nalazi drveni gargolj, koji inače imaju zadatak da svojim užasnim izgledom i stravičnim licima štite crkve od nevernika, zlih duhova i demona. Da li je žena na slici trudna? Mnogim ljudima deluje da jeste, ali to zapravo nije tačno. Ovo je bio uobičajen način na koji su žene držale svoje glomazne haljine tada. Dugo vremena se verovalo da je ova slika predstavljala svadbenu ceremoniju, ali je kasnije otkriveno da je ovaj par već bio u braku. Iako je ova slika puna misterija, možda najveća identitet žene za koju su ljudi dugo verovali da je bila Arnolfinijeva druga žena, Giovanna Tsunami, ali to je nemoguće, pošto su se oni venčali 13 godina nakon što je ova slika napravljena i dugo nakon što je Van Eyck umro. Tako da bi to mogla biti Arnolfinijeva prva žena, Costanza Trinta, koja je umrla godinu dana pre nego što je ova slika završena. U to vreme nije bilo neobično da se rade portreti onih koji su preminuli, kao što ovde može biti slučaj. Scenom dominiraju crvena, zelena, crna i plava. Tokom 15. veka to su bile izuzetno skupe boje za tekstil. Svetlo-crveni krevet sa zavesama je sa desne strane. Nije bilo neuobičajeno da ljudi stavljaju krevete u svoje dnevne sobe u to vreme, jer su bili toliko skupi da su ljudi želeli da ih pokažu svojim gostima. Tu je i skupi orijentalni tepih, kao još jedan simbol statusa i bogatstva, a tu je i veličanstveni luster sa predivnom igrom svetla na njemu i mnoštvom detalja. Lustari su se u to vreme retko viđali van palata i katedrala, a čak je i cena voštanih sveća bila daleko iznad mogućnosti prosečne osobe. Kroz otvoreni prozor sa leve strane sobe može se videti drvo trešnje kako cveta, što ukazuje da je napolju rano leto. Levo se nalazi i pomoranđe koje su nemarno razbacane pored prozora, a koje su u to vreme bile veoma skupo voće. Očigledno je da par ne pokušava da oponaša aristokratiju, već da prikazuje uzdržani luksuz. Plava, boja kraljevske porodice, stidljivo viri ispod ženske vunene haljine. Njen beli šešir sa velom ukazuje na to da je udata i pokriva joj kosu koja je uvezana u rogove. Na njoj je fini zlatni nakit koji ne šljašti previše. Tu su i zamršeni nabori u njenoj haljini sa krznenom postavom koja je napravljena od donjeg stomaka veverice. Ogromna količina materijala i vremena je utrošena da bi se ova haljina napravila. Muška tamna teška odeća verovatno je od svilenog somota. Srebrne manžetne se pojavljuju ispod rukava, iako skupe nisu blještave. A tu je i šešir od obložene slame po posljednjoj modi iz Italije, koji pruža dodatni kontrast. Sama količina odeće koju ovi ljudi nose je zapanjujuća, s obzirom na to da je dovoljno toplo da trešnje mogu da rađaju na drveću. Par je bos, možda je to kao znak poštovanja, ali bi takođe mogao da bude simbol plodnosti. Neki veruju da pas kraj ženinih nogu podržava tumačenje da je ona zaista umrla. Bilo je uobičajeno da ljudi stavljaju pse pred noge mrtvih koje trebaju da otprate u zagrobni život. Ovu teoriju podržava i okvir ogledala u pozadini. Na muškoj strani okvira postoje prikazi Hrista tokom njegovog života, dok se na ženskoj strani prikazuju scene Hristove smrti i vaskrsenja. Upaljena sveća se nalazi iznad muškarčeve glave, dok sa ženine strane sveće nema, što može da znači da je njeno svetlo izgorelo.
mada ovo takođe može biti i religiozna tvrdnja o tome da postoji samo jedan Bog. Čulna priroda ove slike je veličanstvena, skoro kao da možete da osetite sve teksture na ovoj slici. Ovo je jedna od najpoznatijih slika svih vremena, a veliki razlog za ovo je taj što je Jan van Eyck koristio uljane boje da stvori svoje slike, što mu je omogućilo da gradi slojeve providne boje, kako bi njegov rad izgledao izuzetno realistično. Ova tehnika se može videti u brojanicama koje vise sa zida, kao i u detalju graviranja na drvetu u pozadini. Metla koja visi sa drvenog stuba kreveta na ženskoj strani portreta verovatno ukazuje na verovanje tog vremena da su žene imale dužnost da brinu o domu. Prozor na levoj strani mogao bi ukazivati na dužnost muškarca da zarađuje tako što će izaći van kuće. Iznad ogledala Jan van Eyck je ostavio svoj potpis. Na zidu piše: Jan van Eyck je bio ovde 1434. godine, iste godine kada je slika nastala. To podržava ideju da je slikar jedna od figura prikazanih u ogledalu. Ali zašto bi se on potpisao na sliku na ovaj način? Da li on time podržava koncept da je ovo zaista bila ceremonija braka? Neki veruju da bi ovaj portret mogao da prikazuje ugovor između para koji daje ženi ovlašćenje da deluje ime svog muža u poslovnim dogovorima. Ako je to slučaj, njegova podignuta desna ruka može ukazivati na to da se zakleo na ovo. Puno je pitanja na koje nema konačnog i jasnog odgovora na ovoj misterioznoj slici. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.